maka da itu kular ramalangi taramasu komeki magala mapuasa minimal ko to melong manre angkat tutal lusura ko kurangi nulit ta pala manamuye nomoro siddi makunre aga ta baca kapura ki mame raja to akali wingira pur ki mame raja kama kada ki subhanallah to yan tu ko to matin bunga motoki tolo na ma juru mata baca maka da subhanallah maha suci Allah we napai kebuka ni kerange maka da we pacinna Allah taala wala papa paci rupa tubuh kurirala di saliwang turi malolo pulana alam sapur Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ya ayuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sini surah-surah nanya tomo-tomo labikan ke hadir. Alhamdulillah napada piri kisipung Allah Ta'ala khususnya di urar lamalang iye. Nania nakka itu darajat tepung Allah Ta'ala khususnya ini angkemana rilalan nama sigita iye. Nasabak mage makri pung Allah Ta'ala yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Nasabak angkata iye subuhe tudat-tudat cinampa ripurana subuh untuk meringkalinga ada apa siringarangan lori di mana khususnya iye subuhe ri ular ramalan pada subuh yang keempat gangkana aga nasaba angkana papangajama dece tingkalinga mancaji kita umatappa gangkana nasabarito iye tingkalinga ada pengajaran gangkana talassanakan ngi nakkai nasaba angka ki boleh pengetahuan nakkai pung Allah Ta'ala tu darajat tanpa kita sadari tomo-tomo labikan ke hadir. Apalagi masjid Al-Ansar luar biasa dek namuna subuh nangka pengajian nah berarti termasuk ia jamaah na ia melebihi daripada master agama tomo-tomo labikan ke hadir. Agatona tu kotori maring kalinga ki agama di managa tatang di managa ta'ala tomo-tomo labikan ke hadir untuk akka malakatta nawat diki salam arilino lebih pare asari monrinda pung Allah Ta'ala mati insyaallah. Nania salawat mapas salamat lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak Nabi panuta lauri di mana rupa tahu terkhusus di umat selangi. Iana tunakka pung Allah Ta'ala ulaika alaihim salawatum mir rabbihi wa rahmah. Aga betuangan na iya jitu tau masalah tanpa dia sadari cahaya yang lengiri pung Allah Ta'ala dia nasak dingi alina. Nasabak magai nasabak barakak namito salawat itu moto malabikan ke hadir. Jadi patu ki termasuk ini tau mapuasai minimal ia kudi nagatah kamalakang minimal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Barakah na salawat insyaallah. Napas salama atutungat tatupung Allah Ta'ala. Napadecing atutungat tapung Allah Ta'ala. Rilino lebih pari asari monrin na pung Allah Ta'ala. Tapi nekia yemi rubawa makadajato sita salawat bande tu milu makareso ditu gaja jitu. Tapi nekia minimal angke salawat atau makareso to insyaallah. Papuli decing. Nania napas salama atutungat tarilino lebih pari asari monrin na pung Allah Ta'ala mati insyaallah. Sini surah-surah nanya tomo-tomo malabikan ke hadir maka di pung Allah Ta'ala innal insana lafi husar. Aga betuangan na yaro maka di aja lalu ki nang kamancaji taurogi.
Kega na ya sa taurogi taniya bawat tau matewe iya de na pigok decing na mate. Tapi nekia termasuk itu rogi tuo na mopa angke ular ramalang tapi de na melo imanfaatkan ular ramalang mapigok dece tomatoma bikan ke hadir. Nah sabat termasuk itu bulan ramalang adalah bulan muhasabah diri tomatoma bikan ke hadir. Nah ia tu ular ramalangnya ia naritu bulan perubahan bagi diri kita para pribadi manusia tomatoma bikan ke hadir. Nah sabab magai angkai puasa itu matoma lebihkan ke hadir. Jadi wadi jaji idi makun raya, tapi ternyata makun raya na jamaah alansar, wadi jaji madari pacai cereng, angkir ramalah pajai pacai cereng atau matoma lebihkan ke hadir. Wadi jaji biasa dia nancaji tau sukuru, pole-polean na lakena, ia maku kue mancaji tu sukuru Nah sabab magai angke ular ramalang. Makotoro idi aronewe. Wadi jaji biasa pacai cereng, yari gi wadi jaji dena puasa, yari gi wadi jaji dena loma tarawih, baru bamana nero toma-toma lebihkan ke hadir. Nah sabab magai, nah sabab de itu na sempurna ramalatta ia kodene pekang katarawita si bawa puasata. Nah sabab Al-Baqarah 187. Jadi biasa angka toma puasa dena tarawih, itu tu na sempurna. Biasa tu angka matarawih, ini na puasa, itu na sempurna. Biasa tu angka tahu, na sure anak nama puasa, dina puasa lina. Bahkan angka tu matua, na sure anak na loma sigi nekia, namo sandala na lina di tegal latu, tomatua malabikkan ke hadir. Nah. Jadi faraluk ye. Dan bulan Ramadan adalah bulan latihan tomatua malabikkan ke hadir. Nah niang ular ramalangi aja tabat-tabatai kehidupan ta. Aja tabat-tabatai kehidupan ta. Peke carana. Apa megalak datowi ta tahu makra inde jewa jamu stase deje gawan wahirnya dewa puasa aja. Aja mamatukiha tapi nekia ukutoni pak gang ke pak kuliata sarekwam mangide na halangi ki mapuasa dan nia de to matoko gangka na de telo matarawe to mato malabikang ke hadir. Dan ia makre pung Allah Ta'ala je wa may yattaqillaha yaj'allahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ia ko persoala kehidupan ta je ukulino idi mi je madari ragu. Ia pung Allah Ta'ala na tanggung aga na sabab pung Allah Ta'ala aga banilo pung Allah Ta'ala salama maringar ramu koloria. Selama maringar ramu koloria insyaallah masalah persoalan kehidupanmu aja namu bata. Jadi wadi jaji ini para pekerja barat khususnya mohon maaf. Wadi jaji pak bisnis aja je teragu masalah kehidupan kukumelino. Apalagi ular ramalang aja tabata. Ya ko puramoi taniakan. Apa megalak datowe je bita tahu. Sapa idale tapi nalupai maling idale toma-toma malabikang ke hadir. Nah. Ia mega toma-toma malabikang ke hadir. Apalagi ular ramalang. Tapusu-pusu sapa dale nalupai bari badai lori pung Allah Ta'ala toma-toma malabikang ke hadir. Pikul lau jaji nalingi pung Allah Ta'ala. Nasabah magai, nasabah angke ular ramalat dene manfaatkan untuk makasiwia lori pung Allah Ta'ala. Ali suka nangi makade aja tabata. Ia makukue apapun kegiatan ia komelo ki napasiwala ka pung Allah Ta'ala ukomo pilino aga tewangi. Termasuk ini pak bisnis termasuk ini tukang batue pekerja barat ini tukang kayu dia mereka tapu. Aja taragu masalah maka dede je utu aja. Alengi sara iya siu nasabah sepluki di sepluki 2 ulang. Si ulang minilo pung Allah Ta'ala. Di samping istirahat ta. Entu nakada as-saum. Puasa berarti istirahat ta. Aga tewangi insyaallah mak barakah itu ko tewangi sidak ka toma-toma malabikang ke hadir. Apa agi-agi yewangi si bawa sidak ka insyaallah. Ia ko pak balu-balu ki tewangi sidak ka insyaallah namase pung Allah Ta'ala laku itu balu-balut ta. Apalagi ko malunra memen nih, pedek laku ni toma-toma malabikang ke hadir. Jadi tukang kayu aja tabata degaga maka da degajo kular ramalata tale sara yang penting tale sara ye
Maka siwiang iri pung Allah Ta'ala. Tapi berengi dengan sedekah. InsyaAllah. Wad dijadi. Depa nasu ular ramalang. Ang kami menijop petajangi. Na janji metoki pung Allah Ta'ala. Wabashiril ladina amanu wa amilu solihat. Anna lahum jannat tajri min tahtiyal anhar. Niga melo wale yang anya menyamangang. Di samping okolino asrimun rina pung Allah Ta'ala. Yang penting ada. Pigau ide cenge to mata malak bikan ke hadir. Jadi aja mumutaselang nareko angka muki maringara ripung Allah Ta'ala. Artinya dia na bahas si rukun na puasa dia na secara umum nih. Apa magai master mana nih. Artinya secara umum nih. Jadi aja tabata to mata malak bikan ke hadir di ular ramalang. Apalagi telu merepa orang peye telu ton roi masih dekah. Kegana termasuk ya pribadi. Upana ya dewa sidak ko talue. Sama nasa di manca jika tau mau pergi. Iya. Kegana namu aja takar sisa burupi aja nama itu amalak kami nama deceng. Makanja tace de tapi mana nungang. Makanja sakumegai. Nama nungang. Tapi itu na yulewe. Magharibi. Subuh. Dan niya ko jumai. Lumayang itu. Apalagi kalau ramalangi insyaallah tomo-tomo bikin ke hadir. Aja tapu satu moto malak bikin ke hadir. Minimal aga tewangi sidekah rigau angkana ular ramalat to moto malak bikin ke hadir. Itu yang pertama. Dan dia perlu tei papahangi maka itu ular ramalangi termasuk komeki magala mapuasa minimal ko to melong manre angka tutal lusura ko kurangi. Nulit tapala manamuy. Nomor di surah Al-Ikhlas. Tapalamo to? Nomor 2 kul a'udzu birabbin nas. Nomor 3 kul a'udzu birabbil falak. Kegana. Menurut si de ilmu hikmah kadai nigi baca ye telu jadi napaki manre ye. Napaki manre jadi syolongi okunan rewe purani niya baca nih. Ewat dito cica mau baca ayat kulu al-ikhlas timpu ni. Pura siero baca si surah al-falak timpu kisi. Baca kisi anas timpu kisi. Tapi nekia ya ula kukangi pura nak ni anange mak bismillah na o baca mana ni nange telu dia nau timpu. Aga gunanya ye. Nigi baca surah al-ikhlas rimulat timpuna. Insyaallah dia na maliwasang. Dia na yaling aliwasang. Yang kedua ya kona baca surah al-falak Dena loyo tori samanga iya nomor 3 anas dena madakah itu barakakna itu nah nia ya ko pura ni ero ko terakhir ni dena gawat di tanre betongan nang kamu angka sa to melomo pemandre tapi mena dapi watue wai paca purata tabacangi surat ya ko ya pribadi dia pakai yang lepa-lepa deto wakabangi ipiakada peko carane pakai ada ia na 5 kirita yala lepa-lepa ipatadangi kuhe ipatadangi napayakatan ni pakude makatan ni buang itu minimal baca surah al-fatihah wekatallu napa inna atoina kal kausar wekatallu itu tapi aku pandapat na guru abasa kumpul menurut si dia bukna ia naritu wek kado pulo pitu. Kata maka ada 10 pitu ko beki bacangi inna atena kal kosa. Insyaallah jadi barengi nange mandreki nanya midung insyaallah na pancaji kita madisi nanya to magala pung Allah Ta'ala to mata malak bikan ke hadir na sabak barakka ayat na iye pung Allah Ta'ala to mata malak bikan ke hadir. Nania pura mogi rotillo doang ang aleta rigau angka na tama ular ramalang. Pura manamuiro. Minimal ia kotame ular ramalang aga tabaca. Pura ni nangi dio, tame ular ramalang. Pura ni nangi dio, ini kayak dia puasidin na ye video ko mancaji palolo ya nu masale kuri ala takali ko nasaba me katame ulama pacim ular ramalang. Dio ni. Ya ko tadapi masam pajatoba ki. Tapi kode namo subuh banito moto amal bikan ke hadir. Ya kode panang katoma pasam pajatoba ki. Ko pura ye ibaca makada Bismillahirrahmanirrahim wa qul rabbi adahilni mudhala sidikin wa harihni muharaja sidikin wa ja'alli min ladunka sultanan nasiran
Wa qul ja'al haqqu wa sahaqal batil innal batila kana sahuka. Wa nunassilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Aga betongan nero. Puang, patama ka ri ular ramalas si bawa madeceng. Nania wasuritoi ular ramalas si bawa madeceng. Betongan na aga ia kotanya ular ramalas saleki idi sale ular ramalang. Tapi nekia yilodo termasuk ia nasangan regurut tapa palampe ubrut to tomato amalabikang kehadir. Jadi patama ka ular ramalas si bawa madeceng. Si bawa keluargaku tiluang idongi. Nania wasuri ular ramalang si bawa madece tomato amalabikang kehadir si bawa keluargaku. Ia tu pada saat utama ular ramalang ia natu akamala. Wa qul ja'al haqqu wa sahaqal batil. Puang. Rigau angkana melo mapagagali ri ular ramalang tapalanya laloi. Gangkana ia wadingi goda, ia wadingi rusai puasata, ia wadi pamakuri puasata, termasuk na karena jama-jamata. Walaupun jama-jama deceng halala, tapi nekia puang magi-magi, ia nasabar jama-jamaku dewa puasa. Magi-magi ia nasabar jama-jamaku dena dewa tarawih puang. Ia mana na dalam arti yang umum na tomato malabikang kehadir. Wa qul ja'al haqqu wa sahaqal batil innal batila kana sahuka. Ia mana melo mapagali-gali. Wa qul ja'al haqqu wa sahaqal batil innal batila kana sahuka wa nunassilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Niat tame ular ramalang mamagi-magi ya ko baca kurangi puang mamagi-magi nan caji syafa'a lori iya. Padijaji tamaman ini kawa baca Qur'an to? Depa. Tapi motivasi kita kali wingerang. Ular ramalangi angaji ki. Angaji ki. Aja tak ada salah baca salah arti. Cocok saja nasangi Andre Guruta cocok sana sangi ulama tadi na salah. Maka ada salah baca salah arti tapi peko ni idi pengaji rioloi. Maku beto mani sinin nasai baca sama nami. Sa syah. I baca samanan mani baca ikan rusui. Iya. Angaji ki apa ko ya tu tatang pendek dia na tertimpa ekorange, pendek dia na tertimpa. Iya timpa ekorange. Yang penting de tapatatung ke pasalai insyaallah na terima madece pungala tale tu. Apa ko itu nasabari, iya maku ko itu pak pe ko na wading motivasi lori decenge. Cocok saja de na cocok ko salah baca salah arti cocok tapi pe ko niku maku metur lilana tahu. Pe ko niku maku metur lilana tahu. Jadi ngaji ki pak ngaji ki bu ajan de tertimpa kurang itu mau malabikang kehadir. Ya ko maku ko de ga kurata loki malih. Sini surah-surah nanya to ko dega ga kurata de totule malia loki alansar mega mutu Quran nahi. Masa empat madari to je bitu ku masigi syage ga na kurawe de mana nang kagawi ko bita je de ga ta timpa je. De ga ta timpa Jadi ya ko paral de to je tu mariga Quran na masigi ko ramalangi ba balo boleh. Kada ko pak boleh tapi ko pura ramalap palisu. Aja kama mola terus sih. Pak aku masigi sini surah-surah nanya to malabikang kehadir. Nania di samping nange pura ni pakanjaki nange tertek na tama ular ramalang. Nania aja tamata persoalan kehidupan ta. Nasaba iya papenya mapabdale poli pungala tala. Atika ki bawan nania pamege bawa peringarata pak dongat teluri pungala tala insyaallah. Nania aga pertahankan isam pajatah. Ya moje tu melo ipacan ni to moto malabikang kehadir. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum ahlikum nar. Jagai alemu nania keluargamu poli ri akhirana kae. Aja lalu kinang kemapuasa tapi dia mau sempajak dia na sempurna. Dia tua kada dia ala sia-sia tapi dia na sempurna to malabikang kehadir. Dan nia ya itu kotomelo batongan na lancar agagai si dia gaga. Oku sampajangi, oku te sampajangi. Jadi tori rampe maka apalagi mapua ulal ramalan ni mapuasa ni tatika ki sampajata. Insyaallah nalingi ka bahagia pungala taala. Oku sampajangi iti Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf. Riwatun tama sallang Abdurrahman bin Auf. Capu mana waramparana. Capu. Tapi magi na yaleng asogira pengang Abdurrahman bin Auf kenre kuncina. Ternyata dua banon re Abdurrahman bin Auf nasabari nasogi. Tiga nomor sidi na pakanjaki jenek na. Yang kedua na pakanjaki tatona sampajana. Allahu Akbar. Pasram itu.
Puak digam malinga di singa, digam malinga agala, digam malinga kekuat tak bane di. Okero pasrah. Gangkan aga ipalisi sumangat na waramparan Abdurrahman bin Auf. Iya ro bawang. Jadi aku melo ki idi lolongan ni kebahagiaan dan niya lancar usaha ta. Pakanjaki jeneta. Pakanjaki bajeneta. Termasuk ko si dia pendapat maka da ia tu ali ia ko melo imak jenet tindri-tindri. Magi na tindri-tindri na sabak magai. Na sabak ia ro ali maka da ni geje mewe ye wasiolo tanya tu biasa pungal Allah taala. Gangkana aga na pakanjaki jenet. Jadi ini secara umum na ye ia kuat dengan maka da makundru-kundru dale pakanjaki jeneta. Kega ukulimata he. Pakanjaki jeneta ukulimata. Supaya aga tapawi maka da puang mamagi-magi ia limaku na puji mak berewe. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Aja je toride musukuru ki pak bere na pungang Allah taala. Ya kong kadi musisa rupiah sukuruki je. Ya je roi madari kundri daleta na sabak deni sukuruki. Angka nama tu ya katan ni demo pana si cek demi je kesi maka turiero. Ya ko 10 sabu di sukuru ni. Puau sukuruki di 10 sabu he. Baraka no sukuruki upatame masigi 5 sabu, wakatan di 5 sabu. Jadi sukuruki ye umpama. Jadi sukuruki ya musukuruki na mana saja be. La in sakartum la asidannakum. Iya musukuruki tasik dia agak na tambahku je pung Allah taala. Magi pi muragu. Ya ko ayat na pung Allah taala pawi sadaqallahu ladim. Ya na tuguna na ko to selesai mengaji sadaqallahu ladim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dia gak boleh tongang itu. Laksanakan nih, lakukan nih. Iya nih. Ya ko beloki asidaka ki apalagi ramalangi. Dena marigatu maka deko idi yaleang umpama yalingi 2 tallu to malingi je agasane sebuah 2 tallu kak deto na yule papura nangi 2 tallu aberato sidi aberato na say syukur kayang kato malinga walito ye labi anu pi iya nania ya kong kato tori pak gosip ya to je pabili dale ya kong kato pak gosip pakanjaki kalimomo na jene na. Ye, pakanjaki kalimo genje yene. Ye. Ye nang kato tori makara-kara de pana mana saturi na puade pakanjaki kalimomo ko je kuncin na. Pakanjaki kalimomo Pak yeto madari kumasam pajasubi namudian ramalang. Sisa makun raye. Tapi tana to kue. Tudatu dangi cinampa nara macerita makomo macerita lempu na lese na samano ya na ai den lese ni. Ye, pakanjaki kalimomo ye Pak. Ye, kue kunci na ye. Nania, ye, matai ya kong katurima taturika anu kesan na turima kita anu masalah pakanjaki anu na yenek na kurupan na. Termasuk itu Pak kotome moto tata kali wingerad itu tu marigaga. Yaitu kotome moto wadito biasa mak jenete yang katona la ye na pakai. Aga tabaca koto moto bunga moto idi arone makun re. Aga tabaca. Kapura ki mame raja to. Akali wingi rapur ki mame raja. Kama kerki subhanallah to. Iya na tu koto mematin anu bunga moto ki tolo nama juru mata. Baca maka da subhanallah maha suci Allah. We napai kebuka ni kerange maka da we pacinna Allah taala. Wala papapaci rupa tubuh kurirala di saliwang tori malolo pulana alam sapur itu barakan maga pacar abe tita idi makun raye supaya deda kita laketa baca badak na Fatimah kega badak na pita Fatimah malah ni badak open re ibadak na Fatimah ritapaku na cahaya pada cara ulangi. Ia laki kumita kak di nagaga na dara yargi makunre ni tamakanja sangadin na ya pada tuhon ni tanah ia cara ulang insyaallah barakat tu Totot itu datudangan ini lolongan ini ilak bahkan itu. Sini surah-surah dan niat teman-teman melabikan kihar. Jadi apa matai aja na jadi tanya bang ini namo di ustaz Pak. Ada di kotolo jo kanang ke masura-surah ponco. Na panono cek de oko yolo naro na wai. Cek apa-apa lah cek de ni mainasan na yita si penek lanya hapalang.
Cedi me minasa ngapla iya. Palagu ular ramalang iya makun re titi kaki. Ular ramalang ko di ko masuki lo mali aga bo ki je. Uli tajil ba minimal bo ki. Talati anata bo to lebih kan ke hare. Nah sebab magi ime mamatay pa. Kenre macawe dosay je macawe dosay. Apewe. Ite wadi jaji di ustase. Aja ne di ustase na. Wadi jaji koko tau egae memita tapang kamita wadi jaji palaba na sama ya kama ji tenita tahu tapi ini kami seng kuali ale ke kuilala kamarai kuni perjuangannya Pak Madaria iko tapa wi THP tapang ke masalah palaba tapi masalah nak agak jorang polisi bengan itu nih matai ni kaya jadi aku tu jene aku tu jene kuncin. Nah, yan ang kato terima ringkalingan no masalah pakanjaki gosok na do cilina. Yan ang kato, jadi itu kudana. Ko de batongan na de na mariga yung kalinga tapi pakanasay. Palagi na peding kalinga sa makume matu de. Itu. Kung kato terima masalah kedo, yan tu nakada to matuari lo ta warung isarak na. Batongan na aga pakanjaki ko gosok agan sana. Ko sapi udu ko sarak Makanya itu idi makun reye, idi aronewe. Ular ramalangi makanja tutus sujuma tapi namudian sujuma makanja wijata tawarrungi Allahu ya latif supaya agar nalingi kalembuta pungal ta'ala nalingi kalembuta pikiran nalingi kalembuta hati nalingi kalembuta sifat madeceng makotore di aronebe kong kalaketa pa beneta pa cecera warrungi Allahu ya latif serakna Idi makun re makoto, iya warung aja. Sarana laketa, tori tawar warung ro. Tawar warung bu. Tawar warung apa? Warung ni. Kato tu makanja ko purki masam pajang magribi di makun re ini tu tomatuari lo tanah pak depeki agawana Allahu ya latif Allahumma shalli ala Muhammad. Na waru do cile tu. Jadi magele-gele tu. Jadi di bapak warung ibu magele-gele tu bu. Makotoro si balikan na insyaallah barakah na itu. Sini surah-surah na niya tumatawa malabikan kay hadir. Yan ang kataw maceceng. Yan ang kataw maceceng sure pakanjaki bisana sikuna. Ko sukuna. Apa mage? Apa turiheba atau makwe itu jadi sure bise sikuna supaya lanya egonya. Teriak jago kak naiko. Hebat kak naiko. Sogi kak naiko. Ko kasiasi mo. Magala mapandang enteng. Sure bakanjaki bisa na si kunay. Iya ang kapangkaku. Ko de gaga. Aga je guna nero pak. Ibu komak kede imange. Luruskan dan rapatkan sok. Aga masuk nero. Kagak sosuni masam pajang. Aga masuk nero komak kede imange. Gilingi luruskan dan rapatkan sap. Aga je me luruskan okro. Aga me luruskan. Ya ko itu makade sape. Sap diluruskan. Ya ko secara lahiriana cocok. Tapi maga tempo na corona. Maka da kiluruskan isap ya ko de na parapa sape mega seta laba aga da tempo na corona. Na majara ki igana tu seta laba. Igana tu seta laba aga masuk nero. Jadi makade ro luruskan dan rapatkan sap asik disik ko salengi. Ir ko pasam pajangi asik diko aja gasi salah. Aja kasih siku-siku. Luruskan pikirannya bersama. Aja naku ilala masigi mak buah roca. Aja namulo masigi makariti. Pak Madarito je kutu masigi megalak da makariti. Tapi lebih pa tahu deh nang kanalo masigi deh nang kanite masigi malak da makariti. Nakariti gimana ngiro kue. Aja nih je doro ni batte magasan membangun aja na turi musapa ya rumah salah percayakan nih bang oku panitia percayakan oku imange di jamaah aja na turi mu kriti imange malampi bacane mana satu galampi mapunco na satu galampi lini pelake mu imang yan aja pak apalagi ular ramalangi mari kita bermotivasi dena ubahas si makara yaro masalah hukum kada yaro arua yang jelasnya ia kuarua malah cocok matoi 20 malah cocok matoi artinya secara umum asam pajan oje aja nah inna sholata tanha
anil fahsyai wal munkar. Jadi kaya akan nairo supaya terhindar ke dari sifat-sifat keburukan, iya nanange gini. Iya tu jene nan ia pakanjaki luruskan dan rapatkan saya supaya ipalanya mana ngiro pikiran salah. Ipa gamana ngiro atta pa ati iya masalah, perasaannya masalah. Jadi iya na tu ya kong kata pura masam pajak dia na tendang. Iya mah perlu ipakajaki itu. Jadi hal-hal biasa menguji itu toma-toma bikin hal-hal kecil saja. Jadi panah-panah nih makan jaki pak, yakin dan pasti insya Allah naliki je baraka atau ngapung Allah Ta'ala. Jadi sempajangin nangi. Tapi mega tu je kita tahu biasa ribet tu yaling ya pat dirang magala lo masigi Tapi madari yaling asugira takalupe ke gana contoh na sa alaba. Maga sa alaba. Ya tempo na maperri raji lo masigi Raji lo masigi ite sa labay de panadapi watuna lo may mani masigi tapi nekin na puray langsung makde akhirnya idapi ringkas riwaya idapi oko nabita kade sa labah maje iko pura no lupa oko buasa mabire salamam tapa lupa na karaya Rasulullah si di bawa lipaku ya kode uli susia dia kana pake beneku gangkana agar ringkas riwaya yelo doang isa labah nabita yale topi dua bembe. Akhirnya aga yang terjadi. Gara-gara bembe, gara-gara warampara, deni kalau masih gie. Nasabak mage na puatan ni warampara. Ini angka makui pa Ular ramalan ni na puate warampara. Na puate jama-jamang. Tak kalupa lo masih gie. Iya kan kamakua. Ramalan ni de mo pa na lo masih gie. Nasabak itu kato masiri pa lo masih gie. Ular ramalan, de nagasiri nasabak mage. Lo mana ni tu masih gie. Ya aja na masiri to matawang labikan ke hadir. Sini surah-surah na niya to matawang labikan ke hadir. Na niya, ya kumeto kilolo ng kabahagyaan ri ular ramalangi artinya secara umna terakhir sidak kaki populisi penga makre sidak kaki. Iya yang kaya maka sidak kaki banti pada tarupa tau. Ya kumelo ko napasagenanga pungalatala ewa iya nonangi lisu ka ewangi je sidak ka. Lewangi sidak ka pa. Aja tak ada sisa bumi rupiah. Mau sisa rupiah patah matoi. Apalagi ko yule pananunga subuh. Insya Allah talolongan Lailatul Qadar tanpa kita sadari. Nasabah magi itu Lailatul Qadar ko manuru yan na si Abdul Qadir Jailani. Upan na salasa na sojuma berarti dia jatuh di 27 Ramadan. Tapi nareko sosatui pendapatnya si Abdul Qadir Jailani yakin dan pasti insya Allah tepat di 23 Ramadan. Pendapatnya si Abdul Qadir Jailani. Pendapatnya satu mesti 23 Ramadan. Insya Allah turungi barakah Lailatul Qadar. Tapi intinya ya komelo ki perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Ini nerbang intinya pamagi sedekahmu. Iko makun raya asidak ka kokolakemu. Iya. Luar biasa itu Pak. Engkau lolongan kodeo tasala Buhari. Luar biasa mapa buke Pak. Ini makun raya ia kodega ga bapak nampak kada werinun na bukang. Bakada dega nanre, dega weridung. Luar biasa kue di benena na bukat to matawang malabikang kehadir. Iya luar biasa itu ya. Boye agama tapawi. Iya aja tak kada cule-cule aja tak kada malegi-legi je rupa cerama ide agama pawi Pak he. Cuma iya kue lebah kan ngeje mak kue madare kada itu ga rupa cerama. Iya luar biasa itu. Iya tapi dito pagka apa pabuke laki nama kuaro jarang. Iya iko dena ga pa kadan na bukang untuk pak dusa ila kita pabukangi. Iya itu. Sini surah-surah neto matawang labikan ke hadir. Sini aja nakapang lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Kong kada ada ku tak pasalah tak dampang ya maraja. Jadi intinya nange pae perbanyak amalan di bulan suci Ramadan termasuk pertahankan puasa teh. Sampai jatah sidak kata iya naru intina. Mamagi-magi insyaallah ku terpertahan kamu ya insyaallah turungi barakat na tupung Allah Ta'ala loridi na pasalama ki wadi jaji turinaling ya di singang asalama ka labi-labi pa umuru na turi angkay pigo makasiwa lori pung Allah Ta'ala gangkana to mancaji tau salama mana rilino labi-labi pare asari monrin na pung Allah Ta'ala mati insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.